Pemirsa sektor perkebunan kakao ring Kabupaten Tabanan sayan Glimbak. Ring tengahin sayan ageng nyani pengarga adol turwenten selah ring pasar ekspor. Kanan inucap kecinayang saking jimbar nyani kuentenan tetanduran kakao selami petang warse pungkuran. Anutin data ring Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan, selami warsa kali tali siang ngolas kantos kali likur, jimbar budidaya kakao kauningin dahat nincap. Pemekas ring warsa kali tali siang ngolas, silih tungkil sektor nyane keandelang ring perkebunan Tabanan, kantos langkungan 3 tali hektar. Wilangan inucap nincap ring warsa kali dasa. Nanging ring warsa kali selikur panglimbakan nyane nenten dahat ageng, raris ring warsa kali likur, dahat nincap dados langkungan 3 hektar. Penyuluh tingkat muda Dinas Pertanian Tabanan Iketut Yuli Aryani Mausang, panglimbakan jimbar tetanduran kakao ring Kabupaten Tabanan nyih nayang penincapan nyabran warsa. Selehin sakin data pini hanyar, ring warsa kali likur, jimbar nyane sayan nageng. Puniki memargi sangkaning arga adol ring pasaran sayan mahal. Pengarga kakao non fermentasi sampun langkungan 3 setali a kilogram. Raris kakao fermentasi sayan mahal, inggih punika langkungan 14 setali a kilogram. Ring kewentenan koperasi Mani Amartebuana sane megenah ring kantor UPPT Megati, Kecamatan Selemadeg Timur krama sane numbas kakao sayan nakeh, sane ngawinang petani ring Tabanan ulang ring penglimbakan nyane. Napi malih koperasi nenten presiden numbas hasil mupu, nanging ngicenin pengwaruhan majang petani mangdane mecikang malih kewentenan tetanduran kakao melarapan budidaya sane becik. Bisnis Bali nguning ngayang.